Abeebembezi b'amadini bayimukira mu kutereeza ebitari kugenda gye Omuby'Obwegyese omuryebi harimu ekizibu ky'abeebembezi b'amashomero okuremezaho school fees na munonga omu mashomero ga gavumenti. This one is the same as this times this. Then times 1 plus 1, sorry, plus 1. Nobu gavumenti yateireho bona bashome abeebembezi b'amashomero nibagira ngu bakaba n'okukomerwa busha nibagira ngu tubakubasa kukora amashomero gatari mu sente. Iyi gavumenti yasayinze na faith based organization niyesera ngu erumaka kugira ngu gavumenti kuri benshi irekeye kwenda gukora ahishomero n'ingaho umukozi w'ishomero ikabe ni consulting that foundation body. So it is uye cyukureba okwatwa kw'abantu abo. Though they were not detained, as you are saying, they were not arrested, but they were upheld. The church, ikabidi kwani manisuba niteka nangwa kapendwa foundation boda hawachikwa na yeye. Reverend Father Deo Omuby'Obwegyese mukuru wa Kazo Parish enshongeji nagira ngo bari kuterera chairman w'entebe ya gatane sumu ahabo kubinga abana babo nibaitwa butafayo ngo kandi nikija kubagumira okushomesa abana. Shindetera kugira ngo abantu abandi barespectinga abukorera abana abo kubona bageza kubongonzira bagirere ibajeje ibaye kungu wayanjire karubaza kwezi kandi bamumuryaho nabuterera kakundisho Ebyo bikiri bityo wori omureberezi w'obureberezi bwa North Ankole yayoreko kwatwaho ahaba bamwe ombakuru b'amashomero obutagira mutima gw'ihanga bakarwanda okushoma kw'omwana otarkwebasa. Biyagezera nawe biyamwinduza oburi mpanozo mwene gutegamira ekituruko turyamwana w'ihanga iyo turukwena munyitsa kugira ngo washoza bumugasho ntumanya ngo kurukwatara ntumanya ngo watacisha school fees abumugwagira nkabo mukareberera tutumanye ongakandi bari barwasa muri cyetiza kiretinga naba abakugenda mu matematika bakakunda konka we orumukuru w'entebe ya katano Reverend Samuel Muchakatugunda yashoborera nko Kazo ekina abantu abatarkwebasa bengi ngo nahabwe ekyo bareke kugiringaniza na district ezindi. And have a common strategy to move together. For example, how do we move together? Nyeshengero wa Kazo Honorable Dan Kimosho enshongeji yajekekerera abakakiko k'ishomero okukindura entasya bakashaba omushara abashomesa. Charging cyangwa abazeyi kwenda gukora mu akasente abo bari ya PTA ushira mu entasi. Yes, ushanga baremeyeho abo kusende wo muba collectinga ni bakwata. Ukashika magana because you are not operating on mass. Honorable Dan Kimosho yayongera yarabura abakuru b'amashomero abaguhindurira omuze ngo nibayisha kwatwa ngo kandi batabekwata. Nimeja kukwata kandi mambo ya kukwata mtera ona Kimosho kwari ngati kashika kati nenda mayo kuja sente za government. So ibintu bya mugende mu checking abana abo abaye batagiye bata so babakomera kai anzi umuti batagenga bakataha bakora ababwane bamanga bajyata bababi kandi kwizuba kubiri zarafuka bagumaha umumwabazyo batahe n'abana bakarashi aha muhergo ry'ikoru bacwa kutaha akakiko ko kucondoza enshohoza y'amashomero no ku sente ziri kushorozwa. Aga gashakwa Sima Naume abwa tayari West omurkazo.